Abashinzwe umutekano ba Nigeria barashe ibyuka bijyana mu maso hamwe n'amasasu mazima mu kirere bagira ngo basese imyigaragambyo isaba irekurwa rya Omoyele Sowore utavuga rumwe n'ubutegetsi ugifunze kuva mu kwezi kwa munani nyuma yo guhamagarira revolution. Abategetsi muri Kongo baravuga ko abasivili 5 biciwe mu gitero bikekwa ko ari ikingabo zirwanya ubutegetsi bwa Uganda na Kongo bafatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Angola Isaias Samakuva yasezeye ku mirimo muri iki cyumweru nyuma yo kuyobora ishyaka rya UNITA imyaka 16. Abahinzi muri Maroc baribumbira amakoperative kugira ngo babone inyungu zose zishoboka mu musaruro wa safu. Ni ikirungo gihenze gishobora kugurwa amadolari $5,000 ku kilo kuri nomero ya mbere. Dusubiye muri Nigeria, Lanre da Silva Ajayi na Raquan Smith, abanyamideli bakomoka i New York berekanye ibihangano byabo mu gusoza icyumweru cy'imideli mu kirwa cya Victoria.